Another Malakan Yam Kanasan content bar rising Guasame ka nor online TV channel ban tin konalat Korean ban link jan Guasame Latin ban writing Guasame ban right ke men chalat kirme yadit jane ba Dr. Yang Machar ba jawoch jan do bran chaji ko be mal be ben ke jarewe ke South Sudan lero de ban right ke qui queen kema Kerala talk quick cam ka gwada dana de netin konin chipot rekur e chitok kam jeshen bor kene kume jane banne je nyok kamede konlin gwasame ko dob dana ndong chame ki gwada dana de cam de jalatante ka rol matok kon lanyan tamma kanwari rol medita long namo bana je nyok mu gui kone diode bana rocha ka daga dana cha dag nore kirma yadi bukon te tot bana ka LinkedIn ba kan diokti kan bana focus tenone ko kora banda ko ken bana ka leneli are ler kan me mi jiram jidita kan kono niam go region go jin deri subscribe ka no online TV channel ko de ler ti de kan chama shukje bana jo me ban je cholin ka do badanan chanon kaja ka roja danan shalat mugor no banyo ga yekel ke jan gwasame kirma yadit take a plant micharialaka plan mo jan banali ngone ke detail ke dial tinchi kir ma yadit tincharialaka ngo be South Sudan be jada ka ja ke banware be kana ka ja en wicce kon ngajen wicce te ka roltung wana long baran temme teken ka to ko kien chicken kalat to goro ba lingane dial kontila nuwer ka dobra nan chicken plan me chicken real ka ja ka plan me charel ka kanwer ken dial kontila chol kon ka nuwer wew ken nuwer yonten ngone akwa ko ba ga nuwer ba kanak ka kwi Dr. Yang Machar ka lugdien ka Dr. Yang Machar ken yam be ngajen go Dr. Yang Machar jen la father of South Sudan ki father of the nation ngai content diala content chalat and go ba South Sudan ba je ke bate be independent be je contribution de ngai kon diala bana jo dan en dong lat ke tama ken ka do dan gor kano bi ken ne ke je ko chido no ba je nak kani to content la jang kel kan war content lo ka Dr. Yang Machar gui ken no Dr. Yang Machar pena ka to go pena ka jeg yoni pena ka kwar ko de randa kwar ki de randa je gor nuari we can no court wogre we can answer kana wolang ka wi dial ko ken pangak we can no ejaram danan non korto to ko dung dong si jan dong tel kor me dong de ter de nora de chu bonaka jang nang kai mai nang kane de kan chu jalora bang so jan danan we can wari no mon wer kon shun kel ke kim yadit so re ler kana me men cha kwan men cha mek selpa ke me yadit no awa shikume self ke ma yadit chikan plan chikan realaka ke dop mi bekan mal bekan non ka je mal actual ke revitalize agreement on the resolution of conflict ke malaysia time ka ron kin dangro dwal badak re wich ka kotum ka gwade dan me ngot wude shal ke umera ngod kwar ka dio che konen medan chamala ne cha jela de lo de ko de mal der tin dino chikir mi yadi che blogo ne kan mal yala ko na lat ke la ja la de no shine be melet kel kan Dr. Yang Machar so telat ke gan yal ke symbol nang naro den kamal na mala jala ni syang mi shikane yat pin kan jang dial kayet plan me plan mi kan yat pin me dane na kan wore ka 2013 no men bunwar ti rodien bi yaltina tamatin chunga ka kel je kana plan mi chare leka kir mi yadi gui kana odong plan dien mi let but kir mi yadi men kan panken bogwadan be she bogwa ka so jo chalat gwa same ke Saturday Minister of Cabinet Affairs wun mishal ka Dr. Martin Elia Lumoro chalat nene jeni shi nei ke kuma kel chinera leka no shol nei mishal ke national unity no ano bikan ta kuma ka bikan nyokomri alkaneka kashi nei agree and go bnawe woni amre malka kondial as a country ki la which ano ba ring machar ba je yugo gwas ndar teten ba je yugo yu kwamde ba gwada ba je mu karada den ngoda kan look ba lwang de keliu immunity de ba je wukeje
ba je kule nyok mu woy ke ja ba je kule look no mo mi chikana kwen no mo kel mi jak kuma kirma yadit ko ba fail ka gwaten be ko doctor yang machar ngai ko na gwatel mi chena lar ni ga tame dane chaje yen ke jare duara kana tukda kana jene lep daro do kul defend du mu charo do kul defend de kul ngaje no doctor mi char che fail tel mi bera tu de tel chong okay no but tindi alat ken ka de kon lat ken kare jam alo tel ka ground mi shungatin ko ram danan dong ku chigana kul yen charo do defend charo tenjen gwadan cha yenten jak kim yadit ko telemuto ko je at this point okay kiri kon lat karodien man chala da kum kirma yadi da kana ko be South Sudan ba woni am chikan na green o bika yikte ka one national army bigi yikte ke dekel ala jen unify force dani gorke ne no wal chikan la no de nati unify force ala kel de ke integrated kan dia la national army mi montem ray kon te ne jangtene national army ken chol kan mon no national army anyoko keneto ko bi malba bere wi ke South Sudan ba civilian dial ke joy dial ba meken ba yi captured ka den no kan gwada mo ba police ni kan de ko ken ba nyom real ka re wi ke South Sudan te de na gang na mene jen plan dan kan la no te ke tenen tama plan no ba ne dial ba integrated into one national army kachi kana logo ne na wal no njirian ka Dr. Machar chaga jako biken logo no ba national army ba jalata Dr. Machaten ka kana bigana biken ga disarm la mai dial ka hala ba ko an wojma hale go ba no her ba ka target so ngaja jena mo telam din mlaji diten ano large no ba mai ba ka target kwa target no her ko shi ngaja no chicken leveling kan lat ti ka wi dang bongon di kan kala ro kan wi ti ko style counties kan ware kan wi den kon lo ke kume kan wi ko ne kan ka lela ke ene mine South Sudan chika wi dang baro ka wi nuare chikan ka lat gol kan o ka wi den kon shun kel ke kume kirma yadit so chikan nuare kan ga daga no mo chicken len na me bet nuar na me bet I mean good nuar kal jalala kal arje nuar je kan nuar go so chicken content chunkel ke kir ke jang chicken la no ye kan la bet counties ke bet nuar chicken content bid lora bang kwa nuar kwa la nak chicken cholo ken ke good counties ala jin war mi chunkel ke kirma yadi do jiram go mi chi jiram chunkel ke kirma yadi jiram je so chicken label no already so mugo kon ben gwada me kamalat kana me no chikar ya le kan no bikan democratic system bikar al gatam mi democratic system jo mai kona but chikan la no bnaw ke election una ke election after that chikan South Sudan chikan yar ke chikan dak South Sudan wona na cha god ya content to power Dr. Machaten cha ka dak cha god ya content lo ke kirma yadit cha ko mo ke de run mu election wo ben no te rambulo kwany ka kene to jen ladan lalat ke ram dictator ko gor jen o betetin are kwar kana mo mena gwa sa bene so je alane dial tema kot ken jwal kere wi ka juba am right kone te ram te ka power mede dakrim mede kirma yadi de jogono mele de mo je kone dial dwal na ke kum Uganda danen cikane men cikane jaga jatre wuch jen men dana dwal kana ko mi ci tuglu ci lef ano lar jen o kirma yadi ejin melade mo she gwa jagno be country betere kur la ji chwa yan ke bayna ko blue house so no mo chene ngwan che mo dwal na mo kel me yena ngat gwa ke me shi kuma spele ayo mente kel ke kirme yadi man bot ke farkol no shi anga jene farkol ke gwa de dan chajelok go jen balaram kel kanetin kontin tin lat jen go ba dak ma char ba jo so sia parkol sia jenen chaje lok long teram chumat ke je re lwa ko dio je chikon dialanen me lad jen wo telere ke changwo ke dakring ma char so cha chu lok en me dane chalat antama acha jojen wo chukum kim yadi che wo won yam lat ken no bikan gwa dakring ma char bikan moy karadien no bikan moy karadien te ke mi chikana lat ten ngwa me goro dong de ne dial de keneling men chala da ken chikala do ne ken kume mala kume spele ayo en ci defect ka Dr. Machar okay kenne bika rodien yikwen rana lakana kenne bika warga gor kirma yadit bi kirma yadit be ja approved okay runa me bu kor bu kula dot kam kume men la
kuma spele mayo karwada ki nuare bunwar bu chulot re gaka ka dobrana chalat ke ko ke niken level na spele mayo no e dum nuare a chengna mente ka jang te chunkel ka dakring ma chagu de mejen parkol so jaram dan na men cha kwany jaram dan chodo kwany no jala kuar interim men mi cha dakring ma char jaje kamrar ante che togon gu chele larek kamana na shala ro jen chikalangut kami ke ji spele mayo at this point ken chunken ala ne ti chunkel ga kin ma yadit bara cha kula la da Dr. Lumoro jene ajene bi parkol ken e team de you know la high level standing committee bikan dor bikan kwany ke bika je ka do badana na de asfele mayo de je recognize ke je kuma kirma yadi la faction kimin pyro the watch ka kum kirma yadi de ka dol ka de ka warga gorno bine Dr. Machar bine watch according to Dr. Lumoro jene ka asfele mayo na dangro asfele mayo nyam jen asfele mayo tinte luak yena tinte under investigation tin la no kenete conflict with the law ke kenete ka kerol ka ngoten cha gor la ngot kume ichi ka ngot kume chi kana tol ke jen ku kore dana ichi togre which kan nasir chi kan la no kan ne ti asfele mayo ken kan asfele mayo do dien ka ji asfele mayo tin kone charato asfele mayo in hiding again to asfele mayo rode asfele mayo do dien ajane ka tin chale sel exalt okay netin kon tin shirodian watch chika jere which chikarodian to win to kokien so to talk as chol karodian ben was asfele mayo karwaja dan chaladan Dr. Lumoro anyoka keneke ken asfele mayo in the government asfele mayo in the government kan kwal kan tekel ka par kolene so par kol jaram dan na men cha kwany akena temeno bi namo la interim government ki asfele mayo in government me mone tine chito me cha look and par kol me cha rach antem you kan gujeno asfele mayo ban me gor kum so ram na chungen kel ge jantama en kum kirme yadi chungen kel ka par kol so jaram nan ikana kwanyeno bi ka wargani gor no bi kana gwar kirme yadi den wo which Dr. Machar ko Dr. Machar wa cha je buluk kan jago ka by president ki ko dan tetin ka jodan ti kana ko na mo gwada me chala do to pardon to chop kin wan we ro tegatin kan pardon to kan pardon content tere we ka South Sudan can there are political entities in this transitional government Dr. Lumoro noted ajeneto a chankale asfele mayoten ajenetale tele menang ten chamal chejer changtel asfel mayotin and mala 2018 peace agreement ja ta intel mi yara ba wawin yamno yang teleketen so munyo dodi alo chitaye dan lamal 2018 revitalized peace agreement ja ta telot at this point munyo yo changlet kan bontama tele zero milat kan ni walat kan no ba beneti bikan ibna ngot ko wa umlat revitalized peace agreement win min da nyo the jabang milat kan no shi asfel mayo chetekolon ko asfel mayo gen kwade jala lat jodomo telmi jidin mi shawara lat okay rating kona lat karodian so na me dera kel me deling ka dob andan en shi na mo che to ka je so de koran palping ka jen mishit kana mo de gon ngaje non tame telemi chwale mal at this point dong balaro te ka mal mutwo okay gwabe me banarwach ka kwi wodi chwal ke queen kema te koral mudin me che tok en kuirol kan mo gor jeno bejen non ya ka dobdo dien be non all the detail bara ina bana chongo gwadman biate malchi pero jeno be subscribe be notification bell be twan bye bye